Dajem stanku onda do 13 sati, može i 20, to je 9 minuta. Može Da bi govorio o božićnicama koje se ne isplaćuju blokiranima. Hvala. Morate dozvoliti, gospodine, ako su oni tražili, ja imam pravo. Dobro, okej. Uvažene dame i gospodo, htio bih vas pitati na koji način ćete čestitati Božić 330 tisuća građana koji su blokirani. Naime, vjerojatno to ne znate, možda vas to niti ne zanima, ali 330 tisuća blokiranih građana, odnosno svi koji primaju božićnicu, a svi koji imaju pravo na božićnicu, a blokirani su, neće ju primiti. Zašto? Zato jer se božićnica uplaćuje na nezaštićeni račun. Rješenje za ovaj problem je vrlo jednostavno. Rješenje je da se ili božićnica isplaćuje u gotovini njima ili da se omogući njena uplata na zaštićeni račun. Međutim, vas za te blokirane građane nije briga jer po vama oni valjda nemaju pravo slaviti Božić. Odnosno, za njih božićna radost, odnosno božićno vrijeme ne treba biti uljepšano sa božićnicom. Smatram da ste tim činom i takvom politikom okrenuli njima leđa. Ali ono što je najsramotnije, da trenutno u Saboru ne sjedi niti jedan zastupnik SDP-a, niti GLAS-a. Zašto? A gospoda iz HDZ-a su tu. Znači vi iz HDZ-a ste barem spremni čuti, a gospoda iz SDP-a ne žele niti čuti. A ne žele čuti zašto? Zato jer njima očito Božić za te ljude nije bitan, njima je potpuno svejedno to što blokirani građani neće dobiti božićnicu. A što se vas tiče, gospodo iz HDZ-a, molim vas da ovo bude zadnji Božić za blokirane bez božićnice. Evo, molim vas od srca. I nije mi jasno zašto ste ravnodušni, zašto ne kažete, zašto nešto ne napravite po tom pitanju? Pa imate sve instrumente, imate apsolutnu vlast. Imate tu ljude na daljinski upravljač koji će bez grča u želucu stisnuti za. Ali očito ne postoji volje. I zato moram reći sa ove govornice, da kada Živi zid dođe na vlast, pitao je gospodin Reiner kako bi to izgledalo. Jedna od stvari koja će biti, a zapravo neće biti zapravo problema tih blokiranih građana, ali ćemo mi reda radi staviti i da se i u kojem slučaju da neko i završi blokiran, da božićnicu prima ili u gotovini ili na zaštićeni račun. Eto, dragi blokirani građani, sretan vam Božić. Dobro.